U ovoj dolini do pre samo 7 godina nije bilo gotovo ničega. Tek 2 lipe i temelji stari vekovima, da podsjete kako je ovde nekada bila svetinja. To je bilo u ljeto 2012. kada je otac Iguman primio upravu nad Svetom obitelji ovo, ali tada nije bilo Svete obitelji kao što bi čovjek zamislio kada neko primi upravu, nego zaista su to bili samo temelji i šuma. Bila je tu ova mala kapelica i to je meni bilo veoma čudno. Kako može jedan monah da primi upravu nečega čega uopšte i nema. Ali oca Arsenija to nije pokolebalo. Tako počinje priča o čudu u Bešenovu. Idemo na startnu liniju. Odakle se krenulo, jel da? Prvo ću vam pokazati kapelicu koju je narod podigao ovde, osjećajući prosto potrebu da obeleži ovo manastirište, ovo sveto mesto. Prosto ovde ako je kiša da se malo zaštiti, ako je velika vrućina da može da se također od sunca zaštiti. Narod i sveštenici, naravno i jedni i drugi su bili tada u veoma malom broju koji su dolazili i okupljali se ovde. Vrlo interesantna jedna građevina, mala, skromna, drvena kao što vidite i obogaćena sa ovim svetim ikonama. I on je svoj monački život ovde počeo skromno. Dakle, ovde je pred nama naš pokretni prvi objekat u kome sam se nastanio ovde kad sam došao u manastir Bešenovo, kamp Prikolica. A neposredno smo ubrzo dobili jedan kontejner plavi koji je ugrađen ovde sad u ovaj objekat kuću i ovde se, pored ovo što možemo vidjeti, nalazi i drugi kontejner. Dakle, unutra u ovoj kući su ugrađena 2 građevinska kontejnera. Manastiri naši postoje na 3 stuba. Kao što ispovedamo Svetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, tako i manastir po meni mora da postoji na 3 stuba koja su ključna, a to je hram u kome se obavlja bogosluženje, trpezarija u kome se obavlja produžena liturgija ili agapa ili bratoljublje ili druženje, kako bi najgrublje mogli kazati, i biblioteka. Zato je prvo i najvažnije bilo obnoviti sveti hram. Pazite ovde, evo ovde je 1730. godina. Naravno slovenski je Az, Ps i Landa. I sad ovde piše Soveršiše sija sija kelije manastira Bešenove. Temelji na kojima i današnja crkva počiva podignuti su prema predanju još 1297. godine. Inače ovaj manastir Nemanjići grade kao jedan svoj kamen međaš na teritoriji svoje države. Dragutin je zadužbinar, ali svakako i Dragutin je odabrao ovo mesto da napravi ovo sveto ognjište i zadužbinu svoju, jer je ono bilo već prepoznatljivo u crkvi, u hrišćanstvu i sigurno u tradiciji tadašnjeg naroda. Vi znate da je ovde hrišćanstvo u Sirmiju stiglo veoma rano. Već u 2. veku imamo ovde propovednike, imamo već prva krštenja. Zato otac Arsenije veruje da se u ovoj dolini propoveda gotovo 2 milenijuma, na šta ukazuju i arheološka istraživanja. Ovde imamo jedan deo tih arheoloških nalazišta. Ovde smo ostavili za sada ove cigle i naravno dole je nasut pesak, ali su ostale originalne grobnice te kultne iz 2. veka. Predmeti koji su pronađeni i koji nisu malobrojni odnešeni su na konzervaciju i već su obrađene. Da će Bog da se obnovi, da se ovo živopisne, da ovo oživi, da bude još
i da živi sa narodom zajedno, sa vernicima. Ali eto, Bogu hvala, sveti ne vaskrsava samo materijalno. Ja sam, mogu se pohvaliti, tako prvi monah koji je zamonašen u ovoj svetoj obitelji. Zamonašen sam 2016. godine u jesen. Sljedeće godine sam rukopoložen za đakona i za jeromonaha, tako da sam prvi monah i postrižnik u ovoj svetoj obitelji od Drugog svjetskog rata. Spaljivan je od strane Turaka, rušen nekoliko puta, a posljednji put upravo za vreme Drugog svjetskog rata. Jer manastir je porušen 1944. godine od strane Njemaca. To je bila jedna osveta zbog pogibije nekoga njemačkog oficira, a pala je optužba da se ovdje u manastiru Bešenovu krije partizanski štab. I Njemci su digli avijaciju i bombardovali su i manastir i cijelo manastirsko naselje, cijel Prnjavar. Tako da je sve bilo porušeno, kažu ljudi, dok je posljednjeg nekog crepa bilo na nekome krovu, nisu prestajali bombardovati. Vidite kako to izgleda jezivo i strašno. Naravno, posle 1948. godine, kada je obnova bila države i pod odobrenjem tadašnje vlasti, dopušteno je narodu, ili bolje reći možda i nagovoreni narod ili naterani narod, mi to sad možemo kazati po tom ideologijom partijskom, da koriste taj građevinski materijal i počelo se to razvlačiti. Frušku goru nazivaju i malom Svetom gorom zbog njenih 16 manastira. Bešenovo je ponovo jedan od njih, zahvaljujući ovom bratstvu, ali i narodu i crkvi. Doduše, ponovno uzdizanje manastira još nije završeno. Ovdje je treći stup, manastirska biblioteka. Ovo mi je bila želja odmah u startu da oformimo u manastiru, jer smatram da bez duhovnog uzrastanja, obrazovanja, samoga bratstva manastirskoga, kao i mnogobrojnih vernika, nemamo uspjeh u misiji manastirskog života. Iako je veoma mnogo i urađeno, ali opet je ovo početak, jer ja koji sam obišao mnoge manastire i koji sam vidio slavu i ljepotu različitih manastira od Svete Gore pa ovdje u našim srpskim krajevima, znam šta je to zaista jedan završen i slavan manastir u potpunosti u svojom građevinskom smislu, i tako da i mi imamo sada neke nacrte i planove šta bi to trebalo da izgleda. Ovo je ta konačna fotografija, po Bog da kako će nam hram izgledati. Radovi nam dakle predstoje gradnje novog konaka. Vi ste vidjeli ovdje da smo već pripremili materijal, armaturu, i sad skupljamo neku snagu i molimo ljude da nam pomognu za nabavku betona. Nadamo se u Gospoda i u dobre ljude koji pomažu sa svih strana, da će ova svetnja da se podigne i obnovi materijalno. Ali pored toga, ja kažem, isto je važno, koliko je materijalno, toliko je važno i duhovno, da se umnoži bratstvo u ovoj svetoj obitelji. Zaista nam je potrebno. Sada smo nas dvojica, otac Iguman i ja. Ako manastir nastavi da raste kako je do sada, onda će i oni dočekati da u miru i sa ponosom pogledaju kakvu to svetinju ostavljaju pokolenjima.